say Eda se papa umre no wada je ni ada okese na se nenso o me ehunu bie na 7th November ede na kai wo ene bosume pepepepepepepe ne ma analysis no 2020 odododio so ahu sade no ebe ko so simple yes ewrade ono wa cry ya bedru ne no onfie nwura mfie ntwa ne enyima mpani asomdue ne mrase bedwafo asomdue mene na asampofo ajeyi ne gina ha no pay rade na ye nsa ni ahode be me na mo chen majo sumini aba bibia boko de nyame adom okrompon basa yi adom na da ma ne eye ya wada 7th November na se do kan no bosume pepepepepepepe ene sabre na amanfo delay mu ye ne bo ne containers gina mu bosume pe na aka no me de me ka kire Ghana fo se why adwen se odu aba emfomso kese no matter what omen hey, you bet me beautiful lines, mad one or two, to see the command one over two, and so to me pay crowd one, a back of pet. Any Ukurumuti, anything I don't TV as a Ukurumuti power. 2 million natures any pass messy and pass with demanding. 2 natures any pass messy. Shall we say, I bind by a man who she, a band to cry me who she, and yellow crap. Oh, yare no, oh, courage. I bind in the sea. Oh, yare no. Ebi abeko eye kolebu maternity need aban bi ene siye ebi a onam kumase enkran kwan so udu ba bi atimi se kwan da so pa aban bi na yeye obabi ko school onya school dan bi ko mu aban bi na siye enu nti se oto aba e wonsunsanso won tu bi kura de a enu so wonsunsanso esan se ebi anipa bi a wo kura osusu se nim de wo fom nti ase wo fom no se nipa de we iga so beto aba no ebi a nipa be yi obi a wo mpe ana se ontimi moa nti se de atie bia no kona ko kire wadwene o kire wadwene a se de oman no yemfa da kope de betu ho mpon ye de ne kakra even since independence 1957 be si enne ye dan no kakra no ebia na eduru mpempenso bi a leader bi obeba no enema ba ko mienu miense pe obebe no na akwakodu de wakoma so wo hwehwe no nti ya wadwen se eye wo civic right se obe exercise of franchise a month from today na eno atimi aboa mama no afa ntuma pefra eden ya Rome was not built in a day nti bia de wo hwe de atoto ama ahobo so no ka no ena no na me no bi di nkomo enen 3 days nipa de frame fra brochi no ka chem se Ghana se kakra mo ni ye ya ye pe o pena mo ni ye ya ye pe bia nyenye kuru no mu fe but ohwe yi se ene like nyema bebre wo no mo a ohun sa asesa oba oman mu no enema aka na bia wo abruchire oba o de ba bebre ye ni so no ene obeba na bi wa ha enti enema ne bebre gu so esesa but it will take time ebesesa enye se ya sa ti brabeto aba enfo bi hu abufuo na obi papa ntimi nkogina wiem me obi so ko padwuma mo obi papa meanwhile say ni panso tifia o padwuma ye koto o tifia o padwuma ye nti unim eniema bebre akoso wo man mu yefi baby go to a time near sunline and a sim card yato e dia share phone so eni sim card ne ye de bebro se dodo se na opese ko unya what I say nti eniema bebre asesa etimi entra nka so yetie bi sim ba bi ete na ne hwe ne ho nkeka ho hwe na se wo nyini afi bi afi fie ba ko ka wo fie ho iti yenyi ente se ne yete ne wo se bi ade ye hwehwe ne ye nhunu ya enche se ye nkoye nim ti kokoto aba ebra na ye bo no sikati mi bo obi nsem kakra bi no dia ye bibi na ye bebre obi so wono mu a onya bebre wo ne nsa wo he no wadi wo nanum saa na amamu etie nti yenhwe na yenyina eye saa akonya ya ebe yi so ye mie phone line ye ye mu se o mo mbeto ana 70 ene amafo beto aba ene boso enipa ne bebre kura ho no mu a o ye o ma gyen so mo nto but ebe ho no se no ho hia so mo to obi o amanyoni bi asema waka aka na koma obi o so amanyoni bi asema waka kura hye na bufo se se na apeso ye de ani aba no kura me ntoma what I say enti amafo I think say as at last 2 years ne last year no na apathy no was so utimi say amanfo empese beto aba no but say no
Oni nkrofo di nkomo a nkrofo se sound madwen kakra. I think that was it to aba. That's it to. Enti no on say news no mo kra ye de buy sa bre ya Donald Trump a we ni e toto ye de ho say sa na be ya na miemie phone lines no. Wo hwa sa na be ye say de ekoye sa na be ya na 0302211701 702703704 0302211701 na ye twen omo a ebe frɛ no enne parliament kwasitena na ye say ahobambo security a eta ho no nyasem ketwa na no so kwaku ensi ye ni nyina ne say enra speaker ntimi a make definite statement bia on as to why any majority na why into owie ye na because there's space no the NDC caucus enso be ye press conference and no dem come majority side and that will not augur well for the peace in the place and at the place because ye den a NPP caucus no feel sestela no pay the Supreme Court so aka no ene ayi o Ghanaian Times the bonkrata ni be brand speaker press conference where no normal capture Ghanaian Times was say you are undermining parliament. Baben accuses executive judicial arms of government. And no, and someone, okay, Japan fan. Japan no pay mo ache mo akwaba. Yes, so low TV no my near kasa wo phone so. Wada wo ma papa. Yes, so pa low. So. Okay. Hello. Pacho ye tie ya mo ache mo akwaba. Mejo so. Yo, yentie we. About for the year, you na ye too so I was say ye too na ye say ye democracy ye constitution na ye one wo man ye benya obi a obede obe protect nti ye be sere ti mamfo ye too aba ye hwe ye democracy ye constitution ene be ya nti mano omo so mo ba no matini ade o matini afuno edamu nyina Yense da se ekwo so ekwa no peye mo achen emo akwaba. Hello, good morning. Ejo so papa. Pocha bibia akoze. Oh nyame adom ye ho ye. Me fetu gomwadago. Okay. Na gomwadago for about 12 mahama. Yo. Nti me fra che de gomwadago for about 12 no. Same time ye fra. Ya da se pa. Nti won so betimi afra ba se de esi ye wo US enra no. Ebi na ebesi Ghana ha na bofo wa homa no so. Bofo no peye mo ache mo akwaba. Yo, from me iron boy me kase fra bofo. Aba no de yebeto. Yeto so enye sa America de no. Dr. Baumia ebe in the street. Yo. Yeah, de no be done. Yeah, that's it. Yeah, that's it, papa, iron boy. Yeah, that's it. Ti ebe hwe kwaku yanto aso. I will complete PTC interchange Takrade Market Circle project before I leave office. O mampani ene ka say PTC interchange na ho nsem bebre as a contractor ye as now sane ma ne ho keka. O mampani say we make sure say obewie ene eye Takrade Market Circle no bewie ansana ne bre aso. Na US elections. Na ehonum na ne statue no si wahu ne statue. Debi eno wo Efian Kwanta hospital. Yes hospital no mpanimfo no say your friend is a regional minister no e say modern woman pani abo ho nti why the statue dey si ho and akofa enkomo oh yes if for ya dey papa na ehun nkomo bibre ya hyase e ba enye ofoforo so be ma me fa no okay funny way be do for no pay mo ache mo akwaba mejo so ye da sepa ye ntie o yeah your friend Mr. Nobody Krubodumake okay. Hello. Yeah, tell Mr. Nobody. Yo, say o shut down a house. You see, almost 8 years, and after 10 years, Eddie Ballon. Nana do dank akufa do befa mono. But it's Accra. Nyembe brasesa. O share your rose, your nyama, your school down. Oba mi ankasa no district wo Krobodumase kra na obo say. Nyembe brasesa wo Krobodumase. Oba ya cha. Enti oba to aba no ho. Ti Muhammadu Baunia and say to Obama na obetuma to aso me da ase ye da se samen so samia no pay mo ache mo akwaba Mejo so ma menes na bokode oh nyankopɔ adom ye nti o na doctor wey doctor is o ye surgery akese be dubi nti no eso nya time eni asem da no so tia bofo die mam na ma so ne papa da ma ne papa e concert no zata no so yo ma me fe fidie so na me tia me tia nana danko kufuado Dr. Mahmoud Baumia eni honorable branch up abiti FMP abane de afia
okura me se bebia wo ne doctor nti manu mu kasa nti na me meto abama Dr. Bamunu Bawumia yedase me na me ka kire because if you are make me ba na nya school mu kwan na afia nyama wo hihye no me ka se Nyankopɔn bi anunyam mo aye nyama no wo fam awofo no nyino bi ani ede agi Nyankopɔn ka ho no hye wo den so Collins nso so Collins ala pay mu ache mu akwaba bacho me jo so mafia yedase entie we ana pay de me ka se free drop abaro de meto ha na meto so ana meto ama MPP isa se bizima pa wo gusu a oyi ira bono na watu so ato na America abana de ni so bia e Ghana okay yedase pa yedase kokienti Ebse Ghanaian Times we the madam moye mfum so kakra bi bust backs 881 million profit in 4 years. Omo ye the best instead of bust. Bulk oil storage and transport company no. Yeah. Omo ye the best. Nti Dr. Provenza na edis asimetuka. Buster na nsem ntem wo na omo dwuma ye. They say no. Omo so for the past 4 years 881 million Ghana cedi profit. Wow. Let's just say nyasem ketwa but eno ne ebenya to base ne di ho nkomo na yahye eniyama ko a omudi gu akwan mu a ama ye hunu sa improvement no ana simple no ye make it against Daily Guide Democrat I will establish tomato factory at Akumadan Dr. Mahmoud Bawumia and EC present certified voters register to parties nti Jemensa ne photo yom de tu ho idie hwe edo tum se no ya bayo akra No constitutional crisis says Babin. And a Daily Guide, the Democrat no, the Abana. Trump sweeps U.S. elections. Donald Trump, 78-year-old Donald Trump. And I'm making interesting statement. The former president of America is becoming the future president. What do I say? Former president of America. America, yeah. And on one is so your future president. So a president-elect. Yeah. What you say? Matias. Yeah, the one guy. I am fancy. Adaroma. See, Moko so amafide na Adom TV. Na say na po wife so atiesi. Oh, what yes, me no say English amam from. Ama popia adade prempe. Yeah, ani enkran mi nimda. Wo wedodo. Na na so kwa. Obi ani abre. Sem kwan ye de ta no se bi no. Nam sina sa na tie. Ayan sa. Think I ask you ko jira na ka bijina. Enzo ko yanka jina che. Aga si di agro. Adio. Kaba na no voter no wa je. Ana ka ye baka de. Ke baka ka se. Say o de we ni na mase ya ni ade ya na nkeja. Mo bre. Agbeto menyo no so na. Nyame be ye wate, nyame be ye wakasa wi, akasa be pie. You say o fa be ma na no ahwe ne potentials no and ni ambition no. Go wan hwe ya. Say Lydia say ram say ni kunu ya na beto na so. Ophelia. Mankasi Ophelia. Ya na beto na so. Serious. So, o say Jonkuma wife kra nya so for 7 no ni ade aka no so no. Mr. Allow apostle no nya na dwuma. Apostle de nyame 7 no a. He say why share Mama ne den nyame nkoso ama no strength no ba ni me koso ni me koso kuma ni me koso kuma papa ba ne be ko parliament ni akwa hwe ni ma hodo a ekoso as to say parliamentarians na nkasa no o be hye wo mo so edi mra so di hye so na seriously enya fine I don't think it's the best say ne parliament be tenase bia na Ghana fo adwen mu eye o mo say BBC ne ho ne keka ho ba mami emwo eye yenua bema Kwame Poku CID wo ye is it manso adubia mahye abankra chepani enra no ware yo enti Kwame Poku CID ya congratulations why aware de eye na Nyankopon ma ho ti aware mu de na enyam wisura amen amen ti ekọ na gudie mo nsam erikese dubodi ba health tips no rebisi no by the time and ya wo by this time they drink na fa bo anoko obi so no ne krama hoto se o mebo no ho ban ti unia obaji ju wani na krama na ka ode a omo no pane so no anipa na wo fie ho na nso ho hia ani nipa bi hia be wa krama ti mi ka wo
se on shadanka o scratch okra na rabies no na se ebi won so adwen no omutirim ni nyina so mo sa aha na odi nipa hu ahidi anhwa be ye ade be abewie bebu abebo ba so na adwuma se bamboni kraman no do be ye wo bo be bagu om so ayo om sa but bono ho ban esan wo ne family ni nti wo abo no ho ban ye ko na fe akudie mo nsam atwa so